आच्छा खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलखौ दा जों नैबाव एसे माने जोङो हाथिसार प्राइमारि जानानै जों एसे जथुमदों आरो जथुमनाय बेनो दा जोंनि फैबाय थानाय बिसायख'थि दा जोंनि बिटिआर इलेक्सननि दा केन्डिडेटखौ लानानै जोङो माने एसे फंनैसो जोङो सावरायनो जों नागिरदों सावरायनाय बेनो दा जोंनाव इउपिपिएल हाथिसार इउपिपिएल प्राइमारि हिसाबै जोङो केन्डिडेट बिथांमोनखौ लानानै जोङो बेयाव जेबो साननाय गैया हाइकमान्डआ जोंनि पार्टिनि इउपिपिएल पार्टिनि हाइकमान्डआ जाय केन्डिडेट बिथांखौ हरो जों बेखौनो गनायना लागोन आरो जों बिनिनो खामानि मावगोन जोंना बैखौ नांगौ बैखौ नाङा होननायाव जोंनाव गैया मानो होनबा गासैबो जों बिदा फंबाय जोब आरो जोङो माने बिनि गेजेरजोंनो जोङो सोरनिबा माने सानलायनायबो दङ जोंनि गेजेराव उमुखखौ नांगौ उमुखखौ नाङा नाथाय बिदि सानोब्ला जोंखौ बेरेखा दोलोआ जोंनि सायाव एसे माबा मिनिनाय मोनगोन दुस्थ' होनो मोजां मोनो बेनिखायनो जोंनाव बिदि साननाय गैया हाइकमान्डआ जोंनो जाय बिथांखौ हरो गासैबो जोंनि बर' बिदा फंबायखा जोङो जायखौनो हरगोन बिनि थाखायनो जोङो गोसो खुसियै जोङो मावगोन देरहाहोगोन नैबे जोंनि हाथिसार प्राइमारि जानानै जोंनि बुंनांगौआ बेनो आरो दा जोंनाव रावखौबो माने बैखौ नांगौ बैखौ नाङा होननायाव जोंनाव गैया खाम्फा बिथाङा थांबाय मैया बेफोरनि सोंथियाव जिबिनं चिरां दुवारनि गावनि सासे बिजाथि होननानै बुंदों जुदि गमामायै बिथाङा जुदि नैबे जिबिनं चिरां दुवाराव जुदि बिजाथि महरै फैयोब्ला नोंथांमोना माबायदि जोबोद मोजां जायनि फैया मानो बेनो मोजां जोंनि थाखाय बेनिखायनो जोंहा माने बिथांखौबो जोङो बरायो हाइकमान्डआ जेखौनो जोंखौ बरायगोन जोङो बुंनांगौ बेल' आरो जोङो बिथांखौबो जोङो जेबो बुंनांगौ गैया मानो होनब्ला जोंनि दलनिसो खोथा दला जेखौनो सायख'ना हरगोन जों बिनि थाखायनो जिउयै मावै मावनानै जों देरहासार खालामगोन आरो बेनो जोंनि प्राइमारि जानानै जोंनि बुंनांगौ बेनो बेथ' निस्सय खोनानो मोन्दों जोंबो खोनानो मोन्दों नाथाय माखासे ब्लक लेभेलनिफ्राय सोरबा सोरबा बिदिनो जोङोबो नुनो मोन्दों निउसनि गेजेरजों नाथाय बियो जोंनि गेजेराव माने एसे दुर्भाग्य होनना बुंनांगौ जायो मानो होनब्ला हाइकमान्डनि खोथाखौ जों मानिनांगौ जायो हाइकमान्डआ जेखौनो हरो बेखौ मावनांगौ नाथाय जोङो दा नुनो मोननाया माने एसे माने गावजों गावनि एसे दुखु होनाय बायदि फैयो आरो बिदि नुजायोब्ला दा जों बिदिखौ लुबैया आरो जोंना बेनो टिकेट बिनिथ' निस्सय जानो हागौ अब्लाबो साथाम साब्रै मोना मोनसे सिटआव साथाम साब्रै लुबैब्ला साथाम साब्रै मोना हाइकमान्डआ जायो बिथांखौ माने निजुक्ति खालामनानै हरनाय जायो बेनो मोननाय जायो आरो दा जों बेखौनो बिथांखौनो जोङो जिउयै मावै जों मावगोन बे जोंनि प्राइमारि लेभेलनि जोंनि मावनांगौ हाबा आरो बे जोङो हा इउपिएलआथ' आरो इउपिपिएलथ' माने जेबो सोंनांगौआनो गैया जोंथ' 100% जोंनो देरहाखागोन जोङो 25निफ्राय 30सिम सिटखौ लानानै जोङो हारसिं सिंगेल सरकार दानिया दा जोंहा मेजरिटियाव जोङो बयबो जोंनि कर्मिफ्रा मावदों जों देरहासारगोन जोंहा जेबो साननायाव जोंहा दुरबल गैया जोंहा नार्भास गैया जों गोख्रोङै दं गोख्रों मावगोन आरो देरहाजानाय खाथां दादगारि नैबे हाथिसार ओनसोलाव मोनसे समाव बिपिएफनि सोद्रोमा बिथांमोना बांसिनै दंमोन नाथाय दानि जे हालोद बिपिएलजों बिपिएफ नागारनानै माबायदि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों बिपिएफ नागारना सोद्रोमाफ्रा दा जोंनाव मोजाङैनो दा बांसिनबाय जोंबो गोजोननाय मोन्दों दा बुंनो थाङोब्ला बिपिएफआव जाय बिथांमोना नुजादों बेल'सै गामि सिङावथ' गैखायानो बेखौ लानानै जोंहा बिसोरखौ लानानै जों जेबो साननांगौ गैया जोंहा बिसोरखौ लानानै जों जेबो दुरबलबो गैया माने जोंहा एकदम थाग्राखा जोंहा आरोखि दा इउपिपिएलजों बांसिन दं निस्सय इउपिपिएलजों बांसिन गामि गामि थां जेरैबो इउपिपिएल जोब जेबो साननांगौ आरो बुंनांगौ गैया आरो बेनो কম না আছে নমস্কাৰ আমাৰ মিডিয়া নিউজৰ কিবা PN ৰাদাব বড়োলেণ্ড নিউজ আপোনাক ধন্যবাদ যাচিছোঁ যে আমাক অলপ 5 মিনিটৰ কাৰণে আপুনি নিউজ ল'বৰ কাৰণে আহিছে ইয়াতে ঠিকে আছে আমাৰ ইয়াতে আজিকালি দলৰ মানে কেণ্ডিডেট হিচাপে কিবা হাইকাজাৰ লাগি আছে এনেকুৱা হ'ব নালাগে এনেকুৱা হ'ব নালাগে আমি হাইকমাণ্ডৰ পৰা যেনেকুৱা নিৰ্দেশ দিব এনেকৈ আমি মানিব লাগে আৰু মানিমো এইটো আমাৰ ইউপিপিএল দল হিচাপত মই BCDC মেম্বাৰ হয়
এটাই এতিয়া আমাৰ দাঁতিয়ৰী অঞ্চলত একদম খুব ভাল পৰিৱেশ আমাৰ ইউ পি পিএলৰ আছে দলৰ কাৰণে দাঁতিয়ৰী আমাৰ অঞ্চলত একো টেনশ্যন নাই একদম বঢ়িয়া চলি আছে যদি এনেকা যদি হাই কাজিয়া হৈ থাকে আপোনালোকে প্ৰাইমাৰী লেভেল বা অঞ্চলৰ ইউপিপিএল চাপোৰ্ট কি ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ভাবে নহয় এইটো মানে হাই কাজিয়ালটো হ'ব নালাগে হাই কাজিয়াল হ'লে ভাল নহ'ব এটা এইটো ইউ পি পিএল দল আমি দাদা ভাই নিচিনা হয় যদি দাদা ভাই যদি কেঞ্চেল কৰিলে ঘৰত নিজৰ ঘৰত কেঞ্চেল কৰিলে তো নহ'ব না দাদা ভাই আমি চব মিলি পেলাই থাকিব লাগে চব আমি পাৰ্টি চব একেই আমাৰ দল ইউ পি পি এল চৰকাৰ না কেনেকুৱা লিডাৰটো বিচাৰোঁ আপোনাক লিডাৰটো আমাক লাগে ডাইনামিক লিডাৰ একদম ভাল ষ্ট্ৰং মানে আমাৰ অঞ্চল চাৱাৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট ক্ষেত্ৰত হেল্থ ক্ষেত্ৰত স্পৰ্টছ ক্ষেত্ৰত আৰু অন্য বিভাগ আছে এইটোৰ কাৰণে আমাক কেণ্ডিডেটটো ভাল একদম ভাল কেণ্ডিডেটটো লাগে যোৱাকালি সম্ভৱতে নিজে বঢ়োৱা হৈছিলে চিৰাং দুৱাৰত ময়ো এজন কেণ্ডিডেট বুলি কৈছে যদি কাম্পাৰ যদি পঢ়ি চিৰাঙত যদি আহি যদি ইলেকশ্যন খেলে আপোনালোকে পাৰ্টি হিচাপত কোনোবা পাৰ্টিচিপেট কৰিব কেনেকুৱা কাম কৰিব আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি যে আমাক ইয়াতে কেণ্ডিডেট হিচাপে আমাক ইয়াত পঠাব আমি একচেপ্ট কৰিব লাগে দেৰ ইজ ন' এক্সকিউজ ন' অপশ্যন এটা আমি মানিবই লাগে আমাক কেণ্ডিডেট লৈ আমি আমাক জিকাব লাগে জিকাৰ কাৰণে আমি একদম প্ৰচেছ চলি আছে আমাৰ ভিতৰত পূৰা মিটিং কৰি আছে আমি ৰাতি 10টা 11টা বাজেত আমি ঘৰত যায় পূৰা মিটিং কৰি আছে এটাই আৰু একদম 100% খাটাং এইটো মানে ন' ডাউট কৰিব নালাগে আমাৰ ৰিভিউ চৰকাৰটো 100% আহিব পৰিস্থিতি কেনেকুৱা আছে পৰিস্থিতি মানে এরকম যেনিবা বেমাৰটো অলপতো থাকিবই মানুহৰ গাঁৱৰ ভিতৰত সব বেমাৰটো শেষ নহ'ব 99%ত 1%তো বেমাৰ থাকিবই মানুহ এনেকাই মানে 99%তো আমি ইউ পি পি এল হৈ গ'ল 1% বি পি এফ হয় এইটোৱে জিতিব 100% ন' ডাউট দে ধন্যবাদ থেংক ইউ